U narednim minutima pričamo o 4. godišnjici Kriket Federacije Srbije. Tim povodom sa mnom danas u studiju gospodin Haris Dajić i Vladimir Ninković. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Kako ste? Odlično, hvala. Odlično. Iz kog pravca grada dolazite? Imali gužvi na beogradskim ulicama? Dolazim iz centra, pa ima onako pomalo gužve. Kreće lagano, jel da? Dobro, možemo na samom početku da popričamo o radionici koja je bila, da kažemo, napravljena upravo ovim povodom. Da, mi smo rešili da ove godine da proslavimo 4. godišnjicu na malo jedan drugačiji način. Do sada su tu bili neki kokteli, neki prijemi. Želeli smo da uradimo nešto što je ipak iole smislenije. Tako da smo, do sada već imamo tradiciju organizovanja humanitarnih događaja, tako da smo pomislili da bi bilo jako zgodno da to i sada ostvarimo. Odebrali smo, u Srbiji ima jako mnogo organizacija i jako mnogo osoba kojima je potrebna pomoć, tako da se mi trudimo da što više organizacija posjetimo, tako da je ovaj put izbor pao na prihvatilište za decu. Dakle, mi smo njima u nedelju održali jedan dvočasovni interaktivni trening, jednu malu radionicu sa njima i također na kraju smo im uručili jednu manju donaciju. Manje donacije. Kako generalno jeste zadovoljni odzivom? Apsolutno, da. Deca su bile su vrlo srećne, posebno onako što su se više upoznavala sa pravilima igre. U početku su bila malo onako nepoverljiva i nisu znali šta je to, da li će im se svidjeti ili neće, ali kako je vreme odmicalo, bili su sve opušteni i na kraju smo onako baš odigrali jedan jako lep meč. Da, najsimpatičnije se pretpostavljamo deca od 7 godina koje su... Da, što manje to simpatičnije. Možemo li ovako da kažemo, da popričamo malo o daljim planovima federacije? Da, naravno. Pa, kao što ste rekli, Kriket Federacija sad formalno već postoji 4 godine. Međutim, prvi beogradski klubovi Stari grad i Mirjevo postoje još od 2007. od jeseni te godine. Što se tiče planova za narodnu godinu, ono što ćemo promeniti, stavit ćemo akcent na to najdinamičnije prvenstvo, taj format 2020 koji je sad i najpopularniji u svetu, jer je vrlo zgodan za TV prenošenja, traje relativno kratko, oko 2,5 sata traje utakmica. I ideja nam je također da pomognemo razvoju tog novog kluba u Beogradu koji će baš pokrivati Čukaricu i taj južni deo Beograda gde do sad, odakle imamo dosta igrača, međutim nemamo klub odatle. Uglavnom smo se orijentisali na centar grada, Vračar i Zvezdaru i donekle Novi Beograd. Tako da nam je želja da se fokusiramo na razvoj, da kažem, južnih delova Beograda. I s druge strane, što se tiče gradova van Srbije, tu su nam najbitniji Bački Monoštor i Sombor kao jedna celina i Jagodina kao druga celina. Tako da će, nadamo se sledeće godine, to ćemo tek znati kad se naravno plati kotizacija i ostalo, ali bi trebalo da imamo prvenstvo koje će biti podeljeno u 2 lige, u koje bi uključili i novonastale klubove Bački Monoštor, gde smo već bili nekoliko navrata, i nadamo se Jagodinu. Tako da to nam je cilj i naravno učestvovanje na Balkanskom prvenstvu za uzrast do 16 godina koje će biti organizovano u Sofiji, kao i za senjore koje će biti organizovano na Krfu u septembru. Osim toga, to je i kontinentalni kup koji će biti jula meseca u Bukureštu, koje je sad praktično jedno od, možemo donekle reći, nezvanično evropsko prvenstvo za praktično većinu kriket nacije Istočne Evrope i Centralne Evrope. Koliko su Beograđani danas generalno informisani o ovom sportu? Ja nekako imam utisak da bi to moglo još malo bolje da... Probaj kriketa na globalnom nivou započeo tek pre 10 godina, jer kada je oformljena najkraća forma kriketa, takozvani 2020, koji je onako dosta media friendly, koji može da se prikazuje na televiziji, a da se ne zaožme celodnevni program. Dakle, kad su počeli da se igraju ti mečevi od 2,5 sata, proširilo se interesovanje i ljudi i van tradicionalnih kriket zemalja, tu prvenstveno mislim na zemlje Commonwealtha kao što su Engleska, Indija, Južna Afrika i tako dalje, počeli su da se zanimaju za sport. Ipak lakše je igrati neku utakmicu koja traje sat i po ili 2 nego nešto što traje 5 dana po 8 sati. Dakle, polako i mi počinjemo, polako se kod nas ljudi sve više interesuju za kriket. Veliku pomoć imamo od Eurosporta koji prikazuje svetsko 2020 prvenstvo, koji je Ligu šampiona, tako da tu ljudi ipak nekako mogu videti i na televiziji kriket. I to je jako bitno za najmlađe, jer znamo da deca vole da se bave onim što vide na televiziji, da tu nalaze neke svoje idole, tako da se nadamo da će to dosta uticati na popularnost kriketa kod nas. Ima li žena koje recimo su zainteresovane za ovaj sport? Pa, bilo je dosta žena u početku i to su uglavnom bile studentkinje najviše sa filozofskog, nešto manje sa filološkog fakulteta. Međutim, Jesmo skrivala sa DIF-a ili tako
tako nešto. Pa, kasnije smo dobili isto neke studente iz DIF-a, međutim, ono što se pokazalo kao, ajde, ako možemo kažemo, boljim ulaganjem, pokazalo se da su daleko više zainteresovani i gimnazijaci i gimnazijalke koji počnu se baviti kriketom, dali drugi, treći gimnazije, tako da imamo slučaj jedna naših igračica koju igra u Vladinom klubu Mirjevo, koja je Magdalena Nikolić, koja je član reprezentacije već nekoliko godina, i to je primjer upravo uspeha jednog igrača koji je praktično, jednog ženskog igrača koji veoma dobro učestvuje i u domaćem prvenstvu i međunarodnim takmičenjima. Tako da je kriket je naravno odvojen imaju utakmice muškarci, odvojeno devojke, međutim ukoliko je neka osoba vanredno kvalitetna, ona može da igra zajedno s muškarcima. Da. Da, je tako je ta devojka, tako? Tako je, prosto je tako. Svaka je čast. Dobro izlazi na kraj sa njima. Da. Dobro. Ništa, evo meni ostaje da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i evo da samo kažemo gde ljudi mogu da se informišu, da pronađu Harise. Pa ovako, najvažnije informacije uvijek mogu da nađu na našem sajtu, osim toga napravili smo i page na Facebooku, Kriket Federacija Srbije, sajt je www.serbiacricket.com, tako da ih pozivam da pogledaju sve informacije vezane za treninge tu. Sada je još uvek, možemo reći, uskoro će krenuti taj ciklus priprema za narodnu sezonu. On će krenuti od druge polovine decembra. U međuvremenu imamo treninge u sali, organizuju treninge i Kriket klub Stari grad i Mirjevo, i počinje od naredne nedelje i taj novi klub na južnom, što će biti vezan za Čukaricu. Tako da su svi zainteresovani slobodni da nas kontaktiraju ili preko maila ili preko telefona tamo koji već postoje na sajtu, ili preko društvenih mreža koje takođe koristimo. A mi smo se vidjeli da povodom proslave 4. godišnjice, ja se nadam da ćemo svidjeti i 5., 6., 7., ali ovako umeđu vremenu kad god imate nešto novo uvek ste dobrodošli u našoj emisiji. Hvala vam najviše što ste odveli vreme za nas.